Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapan ku buram ikin nyup sangut kisam lapule ke balapas bah haki kerdan baper naduk SSLC HSSLC terter haduk ke PhD. Daka kusnam ke belajar berainam daka Father Silvanus Sngi Lengdo Mat Chaprang Academic Excellence Award nak bentak kesnam Arhajar Arpulai. Ya kini ke program lapan longkerpang ru akelengko senam sengiap kabashi spa prapupra jong tirot sing siem. Ha kebaginong yalam keseng lembat kesamla pulih ke lapan long ya kejing sengap jar kabashi minit. Ban penpaw kejing buram ban ken mau senyang jong tirot sing siem. Ha ke program ke belalong ha ke district library Hanongpo. Lawan banedan lang ha kini kesengi da usamla Syam Panglang Elmo Plang Vice President Berem ke KSU Sengkemir. Open Shai Borlang Rani Information but Publicity Secretary ke KSU Sengkemir. Albert Sngi Lengdo Upersa Jong Father Sngi Bamkuai Dwar Ublay kinong yalam ke KSU North Khasi Hills District bat kiwe. Habakran kini kesini nak liang kinong yalam ke KSU kila penpau ke jingkeman ke bakrau ban saki bagi samla pulia jong ke distrik Ribhoi kila nang pau nak kawai ke senam shkawai pat kamtam ke jing mi ru samla ki bala pau kerteng ha ke top 20 bat top 10 ha ki eksamen baper. Kila penpau ru bagasen jam jong ke jing pen kop buram dak ba ainam yu Father Sngi kalong bakaseng hi ke buram yu senyang balano dak kireu krau nang ke distrik kamtam u Father Sngi u baladan bentah ki babun kiliang nadu ka thok katar bat kiwei ki jing sekri pat ba kamtam ru bo Father Sngi uladan bentar u ka kenhon bandawa nak sarkar pedeng ban penrung ya ka ketien khasi ha ka 8th schedule jong ke riti sensyari. Lapan ipo ipiang akan kesini dek jingput jing tembak jing ruai tenrai ke Bamelong Malaysian benta dek samla pulih ke Ribhoi Traditional Institute. Kadang awal kaba kelayu bagi head yuso kejingjok high system knowledge Henry pun kasenghi kanyai porto ya kajing trace tom kajopi lemba kajingkot kajopi na awi katerdan syahwi katerdan mencimenai kadang di kaski luku jong kadasi cinta piyo snem menciptakan yo pulong hakalingku siap kajongui Buat mentau sedang kita tersusukan bagi pelong ini program akan untuk siap jom bayi terusin pelong siswa praputra. Natrai kali kami ke coincidence mereka kali kerja kuku nombor kerja kerja ujungi kami tahu ia kini diklor pungai di bawah akan dia menjongan. Karena saudara di sini habang yo banyak kendu umne. Oi sibun ike coba umka saya layak untuk district before Nuswa layak untuk Mashpang Academic Award Henry kini Islam di Pabenta bila sedang yang berpebet biang Henry shoot tang benai tang momentum Henry berpebiang dulu yang kisong pisah bahwa kini kisamlah pulih kam tabe buan kalonging kaba kam syam jini kinyo kliat yang kajirap lembaga jogi buat ujuru bangini turu sama pulih ibu yo ya ke stage kalau kembiang kita kamu apa jom top 20 buat kalian jom kasih ni naso buat bismo sepi sama pulih don kisama di bangi ju Arab jadi akhirnya di universiti berbi hadir tajwi umka universiti yang po RIS USTM uju apa jom ka universiti po Mahatma Gandhi Idon kisamla pulih luar nakalohi di bakam jenjar dan juga kot iyo katola penrung yang kita kisamla buat naso dabla cikiman bahwa kini kita Islam saus dem kini lalong syah kita kisamla pulih
rapat yang board manuat yang kam berjam katung bolong pak kiwi district wat abangi i seluruh pi yang boru wat ang stu bakala bagi i yai lang pak kiwi district ngane pak kiwi pak kicai merio ngane ban kusai pi kadai tang namta ka kusam namta ki sama pune kibare apo ka district riboy ke jogi wat kibare kicai merio ki jogi kajat merio kajongi kalau dulu yang wei orang tinggal tinggi kata orang mikir upaya kita saya sendiri kalau ngalak bermong ini ketian kalau dia hak terlang bagi sama punya bagi keluar tinung pau setia akan kami bagi rio krau itu dia kan kecil dia kalau mau tiru sing hak tu keluar mulai dia nak kadau misalkan mau orang misalkan mau tempang itu kat dari di sini pemerintah macam ini kalau masuk bedong kalau ayat diri kau di sini di bawah IT dan dari ini bersepedong kantai bersepedong tamasa dari pada pelik sungguh bagi kenal tempang akan bersiap maka dulu kejami kenal maka bersiap serang maka bersiap erang kan dia penting hangi nak keluar sekapuar